Papat sanenya rengin peleka dan titiang setata eling sareng ragane sampunan engsap iraga menyama sadina-dina tiang astiti bakti sarengin tiang sekancan tindak tanduk rikala kape tengan ragane menadi sulu rikala sirep ragane ngempu ngemet Anggapati Rajapati Banaspati Banaspati Raja Aiwasira lali asana lawan engson apan engson tan lali astiti bakti ring puak kita. Kasidian tur empu emet ingson yen ana wong weci tula akena lah poma Rikalang rasa yang lara nyama papat rama paica ngusap sakit ring jero ura nguripang tenaga sane layu menyama rasa ring jero diri nunas kasidian urip saking nyaman sane papat sane stata nyarengin lelampahan eling ring nyama papat wentah nyama sane leket ajak tunggalan raga sareng sami mandang amulihan kerahayuan yening sampun tuwi inget nyama papat dados tabeng dada ngiringin raga rauh ka moksha gruak jalan Dharma Jati Anggapati Rajapati Banaspati Banaspati Raja Aiwasira lali asana lawan ingson apan ingson tan lali astiti bakti ring puak kita. Kasidian tur empu